Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo terap Acik National Movement kalit ban ujosh ak office jonga Meghalaya Energy Corporation Limited kebadan halum jing syai banyak kendo chief engineer bapet yak project sambording hagani ke jela. Kini ke seng hapo ke jing alam jong vice president seng kemi ba bawan nong sit kilalit ban ujosh shaw chief engineer halo ke jing yok kontrak jonga company ke banabar kebatip kum ke Star Infratech firm ban pentrekam yiki scheme jonga sorkar pedeng kebatip kum ke revamp distribution sector scheme ni ke RDSS kebedai ke scheme ban penjana syushu yak rukom sambording hagani ke jela. Haba keren cikilar petai kubor unu noi lam ke HNM ulang bikla panjing syai no chief engineer lagani ke company ke dan AM ikut kislaki bebiang kum ke trading license bat kuwe pat syabakan tre ya kam balada kam dan kita ikut kisla dewan pensangen no sisendan hikam jongka ke HNM kalau ong biyakin ki kam ki try muluk ru ki laban tre bat ke MECL ke dewan aila de ki ban tre oman wanra di company ki benambar namun buka kata ka kam ke jam ki try muluk kada pelongir wana ni po MECL bani kedu yu chief engineer bari pet yak project jong kada RDSS project te kada pelongir wani kolong ba kadi project kadi ka RDSS project kabon po central scheme project te kada kolong jawa jing ni kolong ba ki wan wa jing pensai na kalang bani kedu yu chief engineer jong kada MECL bari pet yak project kadi ka RDSS project kaji waji kolong man pensai ba ngiwan kli ba nakalang kani ka MECL ka haba ka ai tandar ya kani company kala kaseng ko mante ba kani company ke bona bar kadan ko sa babiang te habang wan kedu banu chief engineer joni ka MECL haba dim project RDSS project te kani company kateng ka Star Infratech firm company kami bar joka jala Meghalaya te kadawa pelong ingi ba manta pa kadaru pa persolingo ingi kino ilam joka seng habang kendu banu chief engineer joni ka MECL badi baik badi project habang na syong bani teriatai bani keren halo ni project ba kumno ba nakaliang kan MECL ka ai tandar ni ka ikam ya kani company ke banabar ba haba kiwan ki haba kinu company kinu beri banabar haba kiwan trace chani ke jala jungi nakaliang ki stu sai ba kini biang ku sa biang kum collaboration coordination haba kiwan trace ni jala jungi ta badi bagi kamba nakaliang jungi ngai kan badu chief engineer ngi pan jing pesai bangi pan ka jing syai lo jungi ngi kliu ba hada haba PI kani ka project ka PI tandar ya kani ka kam cha kani company tengi ko bante ba hatu kani company ka donem ko sak babiang bat ka pensisyan yang ba kani ka company ka long qualified bantre ni kam ba ka donem kita listen collaboration kamtam haba bantre ka jungi nakaliang ju uang ba ipor yang ngi ba kat hari ka tu reski ka yang ngi ban ya keren ba kempensya ya kata ko isla joni company tingi susai ba kani ka susai ba ni ka por ba nakaliang joni ka MECL haba ka ai project haba ai ni scheme menteri ni ka company ni susai ba kani company kamban area ko isa babiang ni susai ba kamban ko sa babiang kum ka television collaboration kamban ki ko babiang ngalang kaseng hani kasing rekan mun yung ba pidim sengi swai ni kam ya project tat hadu ba on the biang ko sa babiang ti sala ban kontribu biang ni ban stang biang ni kam joni ka project badi ka ada scheme tengi kawai ni pensai sa chief engineer bagiong ba pitip ba hajala jungi sibun ba ki pardok pasam jungi kamtam po is kapo ni ka po kasir jungi sibun ba ki pardok pasam jungi ki durang ba ki lala menteri ni kam kamtam habadi bani project hoi ngai kili yang ba kiran ka tenmut kirang ba ki lala menteri kam rei posi pat kalong ke ba ka ba event ban ni kasih jungi ba ada ki wan project nabar wan project ki bahe na po central scheme ban ki try jala jungi ki do isam jungi kim jo hok ke kam menteri rei ban ki thep ban lekta ya kita kepri na ba kamtam ki bar jala ki wan rei ni kam po jala jungi klem ko sa babiang tengi ang ba lada pimla man biang ko sa babiang ni company subak khang no kadang juang ba to matang la khang ni company pangan sige samtai ni ka scheme to kadang jung iru la karpat jur bangla barab jur ba pidei ban thep swa no swa ya khasi jungi ba kasih jungi rala te matei kam po jala jungi are kam srok hakam lan hakam ban tei jiki ban tei ki yin ban tei project ba bhe wat ki bru jala jungi rala habagi pas jentia ki don ki khot jungi ki don ki bru jungi baso sorok bagi don ki bru stei rala matei kam are po kasih jungi pa kalau kampang ba belai kalau fi iban ban yo do sam jungi kamtam kini ki sahab berburam batai ni kam po MECL kamtam chief
chief engineer kini kasihi Rijisha kini penpai kuat saya kasih geng ai ka tandar ni kong kasih ha ngimtep ada ini BC ngimtep ni kong do ai ka tandar bon kasih jungi da kata apa penso dia penso si ka saya kolong ba bersin habang ipa sya borok ki kam pengjala jungi yo be ban barjala kata kolong we ha jantia we kas po i kasils bar ko sya sawat kasils bahri boy kum juru dah kan badu chief engineer uang ba hajentia lala menteri do baru kasih jungi kasih benar toy kata ngihon badu jungi sosorong lala menteri jakam ni posia bagi pai po ikasil pat umdan menteri beli umdan menteri nomor kadika habai di ke project tentang nan nakalang ka department ru kam cu ai tandari ki berjungi lika tabai ki beru nabar tabai kan badu chief engineer uang ba ya kani ke project po ikasil uang ba lapia ai taki bubun manta ki package 1 package 2 package 3 mangitip sai ba kuna kala ju persai mana ba kani ka iska sales district kani ka package 1 persya sawal kani package 2 but jadi sepo reboy kani package 3 bakum ter tei kata ngi ong ito kata ka package 1 package 2 package 3 bakum ter la kasa ru kata ngim da interface kata ka song ji back na po ka project na po ka ministry hi ngi pat ngi ko persai ba da don kalo ru da pi project 1 project 2 project 3 ru de ini UBC ikut abi benyo kusi jungi menteri ni kam projek ni abai di bagani ka projek kadi ka skim sport central ben port ministry ben nakaliang ju pensai ba abai di kadi ka mang pisa ju kadi ka projek kolong ba lagi keluar tingka kamdi di sepak keluar kadi di folklore mai kani ru omdi bakamta omdi tang folklore na san folklore po iskasil ri kataru glapia lingbang niki lingbaki package wise ya si hapo kasil nakalang pisa jung chief uang ba nakalang chief engineer uang ba ne po is sales uang ba ini ka package kadi ka skim lamang ba laipo so folklore tengah try data sa laipo so folklore nga scam ba kidon kido sam jungi balak trene kam ba laipo so folklore kila betre da coba kasil ru kin pa kam tai ki pia ling bang ba ka wise package wise nakalang asangi uang ba ada tat hadu lah pa pimpiang ko sa babiang tengila ban isla betul yang kam sosial pat menteri ban contribute ini projek apa iska sales ada tat ada pimla biang ikut sabab biang kam tam company kan ka start infratech firm company ada kamla man persisa ikut sabab biang subha mino nak jala jogi subha ino kam jam pitrai mino bat si jogi entre kam belai ada wan pi si jogi do kam do jam ada berkum juru kali kolong ka kejing maham nak kala kaseng by kini department ki bajumlin malaikam bajumlin man thap khot tandar ki benabar lada pem khot swai ko sido sam jungi mani kalong jing bu jing mai kiru ban la kaseng ru ni ko no por ban ban khang ka tar ngin khang hande ni kong ni sap lada pi ai ni kong e kasi jungi menteri kam ba tandar ko jungi bar khamta mengi iska ba sibun kasi jungi samla kilong kemi ki thai serang kirang ba ke bala menteri kam ngi iska ba kajala jungi kem duk bakala jungi kin bakajala jungi ko swa jungi ko saprang bikin yo experience menteri kam bar keluru kam ki samaru babiang kam ajab ki samla bakam kam jam nomor belai lada wan ko prina bar ni wajah jungi persin ki wan ko prina bar ba ki warap ki khana bar be notrai lada wan kasi jungi lada kasi tem trai kasi jungi ngi skam ba ki sama kasi kam lang atu kalau jim to ko kuru jaga beri nyotap jungi kam tam ko samla jaga beri nyotap jungi mawai ni basibun ki kam kasi ki kam bi ko samla lok bi lok pa habatai project behe kam tak ni project dik behe project belamang sepak kelur ning ba skim na po central po ministry tengi susai ba mentang ya kan bat chief engineer ba di pet ni ka project tengi ong ba lara pi sar pimla man pinbiang man sisa ikut kisah ke babiang la pimla man pinbiang ko sa po laisi sosingi nala kasang ru ni kloy ban khang khadap ni project khang khadap ni company ba sangi no pat pidi ban di tandar biang ban ano kasi jungi balak dari kam teng kalong ba pi teng kalong ba kapeduk musim ke ni sama jungi materi kam tam ki brig balak teni kam bar kawiru ka ba penso bitar ka seng ba habangi keli bat ni song banya keren bat ni chief engineer ba dede ni kam ni ong ni pani ko sa ba biang joni ko pring ong ai ka relation ai globalization jing notre joki ai ko sa ba biang ba ba tuan tre jala jungi tam ki ko pring ba ki biang ko sa ba biang wong ba apswang in pe ka wat ko sa ni sto ba ni kam dong kam pat biang yang tak ni barjala tre ba kim don ko sa ba biang nala ka seng ni persai ba ni ong ba yu direct yung ba Pedi masangit ni akam mana kasih ke persangit ni akam menurut taski dari projek DSS project scheme ding baka MCL bagi persangit ni akam ba tak hadu ban biang ko selag babiang dan ngiru selawan selawan biang ni kam baku kasih selawan biang ni yani ka projek muta kad ba pala biang ko selag babiang
lang seng don ba singi la arai bagi ong direct yu chief engineer yang ba soba sar berburam ni kerpa pi ba rumata singi pin pasangit uswan ni jitrai tan hadu pla pin ko sabab yang bat rangi sto ada to berapa rumla pin ko sabab yang te khod tera yang masih senpat aino sukong sai kasi Kapor Kaladei, Bapinjit, yaki MDC Jongpi, Shaka Khasi Hills Autonomous District Council, Bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job, ke ei ka thong, ka bakidon, ki ei ki man, ki bakong san, ki bakibu akman. Kita ki de ki jingkeli, ki bapidon kam man yo ya ka jubab, haswa, bapin lek ban tap ya ka vote Jongpi, haka arpuwai tarik urumpang, arajar arpusan. Baik ya ka program, markman, bat ki kertong.